maso mugwanga katoyinza okubanga webuza kyekigenda mu maaso. Omukoro ogu gwebembirwe mukuru wa company ya Vision Group Don Innocent Wanyama arukuhwerwaho abakuru abandi omu company egi abarimu editor in chief Barbara Kaija n'abandi bakuru omu kitongore eki ahabwo kwenda ngu abasinguzi batoranweje omu karura ka hatarimu kugwera orubaju rwona hatibwaho ekyoma ekyaba nikizongoza obukonjo obu rero nabwanyuma abakuru ba company bahebwa omugisha ogwo kutorana reryo amazina g'omusinguzi omukyoma eki nabwanyuma akashoma munonga ezine eryatorana aho omusinguzi ogwo arukuruga n'abandi barukumuhurra. The winner of this week's TV is Sarah Namara from Wakiso. Barbara Kaija yashoborra hakigendererwa ky'empakezi hamwe n'okumushomi wa New Vision yakubasa kwesingurira ebiconco. Tujja kuba tugaba ebirabo buli wiiki. Leero ye wiiki etandise tugaba ebirabo, tugaba computers, tugaba TVs, tugaba amasimu, kakati naye nga biva mu okubanga waguze olupapula n'okomyawo akakunge. Era kikyagenda mu maaso wiiki nga mukagezi wiiki 5 ezisigadde. Oguhona yashoborra aha kya motoka ey'ekika kya drone eyarikugira neija kusingurwa rumwe aha mashomero agarijumbe omu kwijuza obukonjo obu nuko babaase kugikoresa nka school van. Ku nkomerero tujja kuwa amasomero aganaaba geetabye mu mpaka zino bajja kuba bawakana tujja kuba tusobola okuwa awangudde van, school van. Kugamba ekirabo kinene nnyo kiri ku school van. Naye nga mu weekly draw tugaba computer, tugaba TV, tugaba ne sente. Olabye abantu bawaddewo abantu 10 abafunye mitwalo 10 kugamba okugattawamu omuwendo gwe ye million namba. So we said from the little that we have, let's share with them. Let's just say thank you for standing with us. So that is the spirit of this. This promo is really to thank our readers, to tell them, look, we know that we have all been through tough times and we're still in tough times, but we appreciate the support. We thank you for voting with us and voting with our platforms, Vukede, New Vision. So that's the spirit of this, and we are saying let's give back something small to our readers. Ebiconco bitari bimwe na bimwe bikatibwaho okusingurwa abanyamugisha abayetabire omu kwijuza akakonjo aka nka kimwe aha byatebekanisiibwe omu kujaguza emyaka 35 ey'orupapura rwa New Vision rwamara hamwe n'okugaruriza abashomi barwo ab'obutosha okubasiima kandi bimwe aha biconco ebyatibweho harimu na sente za buruho ezirikwingana shiringi emitwaro 10 ezi buri musinguzi aratware kompyuta z'omurembe ensi ya tukutuku emizindaro ya ufa za TV za inchana n'ibiri amasimu ga smartphone hamwe na motoka y'ekika kya drone byone birikubarirwa mu shiringi obukikuru 150 za Uganda.